baningi abasho njalo bathi ubona lithi yaphela sayibona yaphela mase ngilapha yakomeshent awuyakatina ngithi hayi uyajova ngithi hayi singijova ngisho nokuyijova lento bathi awuyayi ngeke uzusho uthi yankantini umzimba wakho vele like ungaka noma vele ubungaphezulu kwalo hayi ubungaphezulu kodwa hayi kakhulu nginomzimba nje okahle cishe nje ube ngangawe nje hayi ungaphezulu kwami nje kwamanje nje hayi nginomzimba nje okahle yabo nje awucacisa ukuthi uyabhema nawo ukuthi umuntu kwephela ke kumele nje yabo phinde uyithande phela ngoba mangayithanda uzoshesha ucaca udidise lento yakho ungaphuma usha intombi nje mgaqoneke ingezwa late ukuthi hey hayibo lo bhuti dlala ufeleba so bafunga uzukhala ngendaba ukuthi njengamanje impilo ayikho right yini sithini ongakha phezulu impilo ngasho ukuthi ayikho right uqala kwami kwempilo nje la ebheda khona ufuna uqala lapha yaqala yabheda khona okay ake introduce ngohlelo la khona ke nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi ndaba awulalela umuntu omemezayo umemeze ngathi yakhalela uthi igula lika Jamal lichithekile lichithwa ingqele endala akithi kamalandela ngiyabingelela enhla nasezantsi naba kaMbhudu bovushe ngegazi ngiyabingelela naba kashishiliza ngedidi kwelimahulu limhlabe umphetule nina bentule bandwe ngodonga kwelakithi kobheka uZulu ngiyabingelela obingelela nguprofessor ngengokamkhize ngidabula phansi wanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini kaMandlakazi namhlanje ngibadla umkhuhlane bafowethu ningixolele umkhuhlane ongibambe ishiqa abantu bayakhala bathi kade baligcina uhlelo bafowethu ngeke ngavakashela ngapha ekhaya kade ngiyobona umama umzalayo kade ngagcina ukubonisa likazi madoda mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell yokubeka amathubeni amahle ukuthi uma kukhona isiqephu esisiposayo iyonke enqezo ocingweni lakho uthi mawungena ngaphakathi uyobuza uyitholela isiqephu sangalolu suku namhlanje ngiphethe insizwa la ngaphansi kohlelo How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma okuyingozi engaphansi kwesitebele iMp TV1 lapho khona silanda abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasoke bezosilandisa kabanzi la okwaphambuka khona noma la izinto ezajiya khona nomqala wabo ezidakamizwa nangendlela abakhule ngayo ukulekelela ukuthi laba bangaqala ezidakamizweni begcine bengaqalanga kahle sizama ukuletha ukwethuka nokwesaba kubantu ukuze beyisabe izidakamizwa kahle yona into esifuna ukuyizama leyo ukuthi abantu abayisabe izidakamizwa ngalo lohlelo lolu mfowethu uma ungabingelela lapha ekhaya uyichaza ukuthi umfoka bani lovelaphi indabuko yakho ikuphi hayi usithembiso lo igama umfoka Cenga ocenga ke akase Eastern Cape owayisodonti le ebizana cabanga lokho ngisiquestion lezi sibongo Cenga basebhiza asandile kona kaningi nje cha asandile isibongo sincane akufanele ngabe kunomuntu wakhona ohlele emgaqweni ngoba manje futhi ngabe uyokwandisa isibongo ekhaya uyayibona yona kunjalo impela uqinisile lesinsizwa nje sande ngasebhizana ukuthi sembiso lo kaCenga kodwa ukhulele la eThekwini khulele la eThekwini goduka nje kagcina kudala goduka angisakwazi awusazi ekhaya yabo ngisazi ekhaya ngenxa yegame ngokushona kwabazali yabo abazali bashona ugcina bengakuchazelanga imvela yakhe eqondile ugcina usulahleka yabo suntayizi umzala kabanga nalo iqiniso akuchazela ukuthi nokuthi isheshe imthatheke inkosi yabo geme uqala nje kwami ngokubhema okay ufunde kupha amabanga phansi wafunda kupha amabanga phansi amabanga phansi ngawafunda eClermont eClenaville Primary School ubumfundo onjani like encwadini impendulo kathisha ubunayo izinto ezinjengalezo impendulo yathisha benginayo bengilomfana nje uthunywa kakhulu ke yabo uthisha kodwa nakhona ezifundweni hayi bengenza kangcono ngoba nje makuphela unyaka hayi bengiphasa phela unyaka bengiphasa izinto ziqala nini manje uqala isingisi manje uyibona ngathi manje ziyaphuma esandleni umgaqo uhlukaphi uqala nje ukuganga nokujoina abangani angithi kwaqala kuyibanga u grade 7
ngaqala lapho ku grade 7 ngaba nabangani engangiswa nabo vele ka grade 6 kodwa mase sifaka grade 7 ke sesasezinye izinto ogwaye kanje kwakuvele ke ubona lapha ekhaya kukhona umuntu obhema lapha ekhaya njengoba ngisho ukuthi kwakuvele ke ekhaya kuyisitolo kudayisa ogwaye ioledi lalingasebenzi laliphushela nje ngebusiness yabo lidayisa okhare lidayisa ukudla lidayisa usu lipheka kanjalo nogwaye lapho ayike azi umuntu kunakho ukuganga okuncane hayi ngwane ngitshontsha ngaluzi yabo sothi ngizohlangana nomngani wami emgaqweni hayi angithuma athi awuye ayangagwayo uhamba uthatha phela iluzi lapha kini nami ngokubhayiza kwami hayi ngiyithatha nansi hayi ayishise lo mfo ayibhema angakazi lutho ukubhema athi hayi naku shisa hayi nami ngidonsa nalento ukuthi uyaphafuza uyahold hayi nami nguphafuze ngokwami athi hayi donsa kanje uhold uthi hayi manje hayi wacishwa ulekisa phansi ukugwayo angikhika khohlo athi wabhema ke kumele kube njalo wabhema kumele kube njalo ayi ngaqala lapho hayi manje sengitshontsha ngaluzi ntshontsha ngaluzi bhema nabanganike esikoleni bangifundisa insango athi hayi ke na insango siyashuka la siyabhema la uyabo konke nje lokho mangiphiwe imali ngangazi nje ukuthi hayi imali yokubhema umuntu aza intshontshe imali kubo ngoba kwakunebusiness yabo isiqoqoqoqo intshontshe imali ngithi le eyokudla le eyokubhema wakuphuma isikole nje sasangahle ukuthi siqala komeshent sadlula siyabhema ufika ekhaya usufika late usushaya nokushawo dlule komeshent ekseni udlula kameshent udlula ubhema qala kanjalo ngayibhema insango usuka grade 7 ukhula amabanga ethi uqala kuphi la usufunda uthe uqala standard 6 ngokukhula kweminyaka la ekhaya kubonakala into ngento usuyiqalile lahamba ngokubona oledi libona ngokuthi njalo buya late kunomfowethu ongilamayo osishana ngonyaka owodwa nga95 mina wa96 awuncane nje sasifunde isikoleni esisodwa ayena ke uright nje nakabhemi yabo namanje nje usaright umuntu oyijimelayo yabo wayivele buyaqala ke kunami olethawu baba nifunde esikoleni esisodwa why wena ubuye late yabo aqala lapho ukunotice kanti oledi vele ke yamazi nje umuntu obhemile ngelinye ilanga engibuye umuntu obheme kakhulu amehla abu athi hayi sondela la boza la thatha izandla inuka ayikhumula yazi ukuthi hayi nuka insango nuka phu ezandleni ayi khumula uniform ngibeke lapha hayi sasho ke isibhaqo lapho othola nje ithawule elimanzi thawena usubheme insango sisho isibhaqo ngifuna ugcine ngci yekela ukuhamba nabangani ababhedayo bazokufundisa izinto lezi njalo hlezi ubuya lezi futhi udlula uqale nalensango le dawe insango nomfana shaya kodwa ukuthi nje ngiyeke kwabanzima ngoba noma stile sengishayile ngiyaqhubeka yabo shutha usubumnandi yabo lento le iyangokudonsa kancane ugcina ugaxele ngicine ngigaxele kwahamba mhlambe ngithi kwaphela 4 months liyazi oledi lagcine sekumuntu odedelwayo yabo lathi hayi mfana wami ngoba ngiyakubona ukuthi usunamasenda ahlaza hayi ngikuyeke kodwa wena ongeyibona uzoba senkingeni yabo kodwa lithi into engifuna uyenza la ekhaya ufuna uqale ngokuthi wenza umsebenzi wasekhaya wonke mase uqedile usungahamba nabangani bakho yabo hayi ukuthi wena wenza ilutho ukuthi awenza ilutho uzohamba ubheme insango ubuye nje uhlale ungenza ilutho enza umsebenzi wasekhaya ngikudedele mfana uhambeke nabangani bakho ngoba ngiyakubona ukuthi hayi usuqala nentshebo usuqala ukusa angikudedele wena ozoyibonela lempilo le wangikhathela ukukukhuza mina hayi wayesengidedela hayi esengingipho 10 rand athi hayi 10 rand mawushaye kahle isipani sasedla usiqedile hayi ukuthi uzowuthola nomuntu hayi nawe uzogoqa into yakho ngoba uyazi ukuthi hayi mhlambe khona engizokuthola mhlambe noma ngeke sheshe nje wenza isipani sakho hayi uthola ngawajoyina abangani hayi phela konyaka semele ngiyongena e-high school hayi nase high school high school angithi ngiyafika lapha hlukile nase primary fani nje hayibo la kunabantu abahlala ngaphandle usuku lonke abayibhemelayo nje unomeshente
abadayisayo la yabo nami ngifika vele nami ngiyabhema-ke yabo afike nabangani bami sifike nali iklasi lakho nangu uthisha wakho uphumele ngaphandle nawe uyayibona-ke umgengane sekhoneni ethi nawe umgengane wami lapha ziyadla lapha ekubuza umeshente umeshente uyaqabula la uyathenga fike e-high school ngafika e-high school ngababona umeshente mhlambe kwaba 2 weeks hlale eklasini hlale eklasini liqeda usuku fika laphela kuphela lo 2 weeks uphela lo 2 weeks ke sengiyaqala sengiyadoja yabo dojela ngaphandle ufuna lo mgengane umgengane ukhona nje ohlala usuku lonke ungangena eklasini umuntu ophuma ekhaya ethi esikoleni nanto uyidlalela ema-toilet uyidlalela ema-toilet uyibhemela lapha phelele lo 2 weeks qali isonto lokuqala ngibe nebhadi yabo ngisasaba ngisasaba ukubhemela phakathi esikoleni ngifuna abaningi bazi ngisasaba ngisanovalo nje awaqala nje esikoleni uba naleyo ngibhemele ngaphandle insangi yami ngibhemele ngaphandle zange ngibheme esikoleni angithi ngiyafika ngiqale etoilet yabo kanti etoilet kukhona omunye obhemayo insangi adlula uthisha kunomunye uthi uthisha wayifundise ngangifunda eziphathele khona omunye uthisha uthi uguma eziphunga lensango linuka labafana laba sebeyiqale lento yabo uzobhemela insango la bengingena mayingena nami ngiyaphuma yabo abehlangana nami sibeyishayisana ifuba bethi ngqe wena lo bhemela insango la ngithi hayi ukhona ula ngaphakathi athi hayi woza la manje flop yami ngangibhemela ngaphandle yabo lento le iyasalela ezandleni otheli banuka phuphu athi letha la izandla ngimnike isandla inuka insango akasafuni nokubheka-ke la ema-toilet ukuthi ubani ngiyamtshela ukuthi nangu umuntu umshiye emuva waba nenhlanhla wasinda futhi umjitha wasalwa iqhubeka hamba naye so hayi nangu mfana ngimtholile ebhema insango etoilet ngithi hayi angiyibhemelanga la ngikutsheleka iqiniso ngiyibhemele ngaphandle hayi insango yanuka wena oyinuke lapha wasinda kanjalo umjitha ngagaqela kathi biza abazali-ke wena bhemela insango esikoleni biza abazali thetha icala lakho hayi kudlule kube mnandi sengalo mkhuba wokudoja-ke futhi manje ngathi ngizoshaya imaths namhlanje ngizoshaya imaths ngeke ngiyadoja odoja ohlala lapha uyobhema bhema lezi zinto lezi ziyiflop tshela ukuthi e-high school ngagcina mhlambe ka-grade 10 zange ngiwuqede nonyaka yabo gcina kwama-grade 10 igemegeme zasekhaya yabo ngase ngihlala nogogo already selishiyile hayi nogogo washona mina ngimdala-ke ekhaya mina ngimdala umfowethu ongilamayo wango-96 mase kuba udade wethu-ke omncane ngo-2005 sihlala nogogo-ke saba sokulibakhe sashona-ke isaguga sekuphoqa ukuthi wena ungango-95 umfona wango-96 yazi ukuthi zonke iy'ngane ezelanywe eduze ukuthi ziba nenkinga yokuhlupha ngiyakutshela nami ngikhule ngihlupha umfowethu ngilama eduze sishiyana ngonyaka so angithi manje umama akabi naso isikhathi sakho wena ukhulela ehlathini ngoba kusuke kugadwele osemva wakhe yena that is why eba discipline ngoba yena okhulele ezandleni kakhulu le genge elanywe eduze ayikhulele ezandleni kamama uyongifakazela lokho noma ubengakunaki imela kubo yabo nje ingane elonye eduze iba umdlwembe nje ngoba manje umama ugada lo osusanda kuzalwa wena kanti manje awuhlali emathangeni kamama awuhlali ebeleni ayibona le nto le ngoba kusuke sekubhekwe lokulamayo so usuhleli nogogo-ke manje senogogo-ke manje still umuntu osaqhubeka usabhema lezi zinto lezi abhema insanga abhema ogwayi hleli nogogo hayi gogo kwakuwumuntu oyigulelayo ngama-alfa kusho ukuthi hayi lento le sifo sakhe siyamqina simphatha kakhulu sigcine sesimthatha-ke basho ukuthi hayi umuntu-ke manje ngoba nje nguwumuntu omdala ekhaya yabo hayi ngaqala ngakhwitha-ke esikoleni ayeke isikole ngathi hayi shiya isikole manje sekumele ngiphande manje kuba nesinkwa esizongena manje ekhaya yabo ngoba mina ngimdala babheke mina hayi siyeke ngihambe ngiyifesela ngiyibambela amatoho hayi nangenhlanhla umuntu awathola amatoho bandla hayi ngithola itoho hayi thenga ukudla okuncane sidle ekhaya kwakuyimina nomfowethu udadewethu bathi bazomthatha uzothathwa ihlobo ngoba iy'ntombazane
ngekwazi ukuhlala nabafana ngoba nina senikhulile nizokwazi ukuzondla hawu sathi hayi sizobekezela bamthatha udadewethu hawu ngempela umuntu wahlala ke yedwa bamba lelo toho bamba itoho yaphusheka nje impilo yize noma inzima abazali sebengaseke hayi aphusheka impilo ngumuntu nje wamatoho nasemajaldini ngihambe ngibambele emajaldini ngoba sasihlala kwenye indawo eClermont ekuthiwa koBhontshisi leyo ndawo koBhontshisi iseduze namajalida kwakulula nje ukuthi mawusuka la eMjondolo yongena lapha yako Waybank biza ukuthi seWaybank yongena emajaldini eWaybank efunela amatoho hayi mawasazi nje isibani ukuthi hawu yashaya ingadi yacenta yathena igceke bayaqasha uthole lo 150 ngosuku lo 200 ngosuku ubuya sithola isinko yalala udlile hayi khambe umuntu uhleze ehlangana nabangani abasha nabangani abasha hayi kube khona umngane engihlangana naye ekuthiwa ukhehla nawe eBheminsango eyomakhelwane wami ewumsuthu ke ngihlangane naye lo mngane hayi kube mnandi esizwane kube umfowethu nje yabo engathi umfowethu ongilamayo usizwane nje ngoba nomfowethu ongilamayo naye wayeseyiphumela ethi hayi angimshiya umfowethu omdala la ekhaya nami ngiphume ngiyozakhela inxiwa lami yabo kuze nami ngiyiphilele yami ngifuna mhlawumbe ukufaka umuntu wesifazane ngingakebe ngithe bafo namhlanje angazi uzolalaphi ngifuna ukufaka lo muntu yabo ayifuna wenza into enjalo nje hayi angishena ngempela hayi ngihlale nalomngane ke ukuthi ukhehla ngimtholile omusha hlakaniphile umngane lo isiqenqe hlakaniphile ngoba waphasa no matric wonje phasa nje kahle hlakaniphile wayemdala ke kunami angihlangane naye yabo sixoxela nje sixoxe ngempilo naye ke sala nogogo wakhe ke sakhona lo ehlala nogogo hayi kube mnandi kube nje hayi naye sasingafundeki kwamele siqale i-night school sibonisana ngempilo ngoba ihlakaniphile ethi hayi mfana ngcono sihambe sozenzela i-night school siqhubeke ukuze nawe uthole isitifiketi sakho saka matric nami ngiqhubeke yabo fundela izifundo ezithile hayi umuntu hayi join nangempela le ko Waybank Primary School singene i-night school sibheminsango asikakazazi lezi zinye izidakamizwa sibheminsango asiqhubeke sihlanga sibheminsango vele ke yena kuumuntu abathandayo labantu la ayi kube khona umuntu ambonayo la e-night school enye intombazane kaThuza naye yankantina lethekeni futhi yabona sikuhlangane nje isquad esikantinayo amaqhwelodo hayi lo mjitha lo ayegoqa lethekeni nawe imvume ethekeni kamnandi kanti lethekeni unomfana wabo bekuthiwa ubafana nawe uyankantini insango ayihlangana nalomngane wabafana hayi ngwadane kuzwana sesithola usibari yabo hawu usibari wami ubafana usibari wensango kanti ke usibari wensango kuphela ubhema nalesidakamizwa kuthiwa iwu khona la e-night school engelinye ilanga sidide hawu mjitha yini oyiguqele evuvuzelayo imhlophe ivuvuzele kamnandi la awuyini leyo mfethu athi lenye drug le elinzima kakhulu yabo ayigoqa lo umngane wami ukhehla athi okungizwisi nje lapho qalaza uthophula mina ngiyisabe lento le sayingeke ngiyisabe ayizweke lo umngane lo ukhehla ayizwa ishaya manje ngibona nje ngibona ukuthi uhayi yabona nje unandi khohlwa istress nje into eziningi uhayi khambe hayi bomtshitha usu serious usugaxela kulena senokuhamba yoyithengela yena kumesheni segaxele ngempela ufako ubani ufako usibari wakhe sokufaka kulesi idakamizwa ayibhema wayomakhelwane wami yabo nginokumvala ke mina endlini thothi mhlambe yabo ngiphekile igauge phezulu egadini yami yabo mhlambe ngoba ngangihlala ngedwa makwenza ukuthi ngipheke ekuningi ngizohlisela umngane wami ukhehla ngimehlisela iplate mangifika dekile la tsangu izona lezi idakamizwa uyashaya la ngithi ngikulethela iplate mngane wami beka iplate la qhubeka uyabhema la nami ke ukhala kuthanda izinto ithi hayi hlala phansi urelax yabona namhlanje ngimnandi ngizokubhemisa ngizokantinisa qala ishuka insanga hayi bheka baphinda kugoqa nalento skefu lesi goqa vuvuzela hayi umuntu abheme yangibambani le yade yangibamba kamnandi ngazizwa nje yabo ngikhulekile uyakhohlwa istress uzizwe uwena yangibamba kamnandi wakugaxela umuntu lapho
angakusasa usayifuna lento nangakusasa usayifuna lento nami ngumuntu wamatoho hambe ngiyibambela amatoho emajalidini yabo sebenza emajalidini mangibuya buye futhi sengiyithengela mina ke manje hey asekho umngana hambe ngiyithengela mina ngiyibheme gcine sengiyichase uvuvuzele kanje ufuna iphepha lagwaye lento le ngathi foil uvuvuzele khona bhemu ngakagaxela lapho ngitshela ukuthi ngase ngishawe lesifo lesekuthiwa arroz uthi mawuvuka ekseni uzamula thoma uzamula uqalekile hey hawu uqalekile awuzamula kangaka uqalekile ushawo arroz hey nami mangivuka ekseni ngiyazamula engathi ngiqalekile ke ngidinga lento manje ngidinga lento ukuze umzimba nje ube active uqaqeka yabo ngidinga lento awu hambe ngiyofesa thola amatoho buye futhi ngiyibheme kamnandi yabo ngangisanenhlanhla ngoba wayengakabonakala ukuthi yabo uyakantini sa right abantu babemthemba yabo hayi mfana sokuqasha sikuningi into engaka awu mfana sokuqasha sikuningi into engaka ayikhambe isikhathi gcine sengiyijova lento le yabo angisalizwa ke manje idama angisayizwi chase sengi-enjoy manje ngokuyijova kanti ukuyijova iyanyuka idosi uzoqaleka kakhulu mase ngiyijova lapha ngisezwa umshini kube khona omunye umuntu wesifazane engangisebenza kuyena lo muntu lo wesifazane uyangithemba ngenzela noma yini yabo uhlala yedwa umnandi nje usebenza kahle ngangimenzela igcekeke unanomshini wokugunda igceke alikho ithuluzi angenalo lapha hlala nje njondolo lwakhe eceleni khipha ithuluzi ngisebenza ngelinye omunye day ngiyanqena ukumtshela ukuthi hey phela mina ngibheme wonke yabo uyazi ukuthi mawungabhemile akusebenzeki ngathi ungaqala ubheme uzothola ipower yokusebenza angibhemile la ngizomtshela kanjani lo sisi ukuthi kumele ngithole imali ngena kulo mjondolo lo enazi izinto thathe lokho hayi ngoba ngithatha lo mshini lo khona omunye umshini wokugunda ihlahla sikihlahla umlight akungena emjondolo uthathe lo mshini lo eqalazi ukuthi kusho ukuthi usekamereni noma use-bathroom yabo hayi thatha umshini ngene la emjondolo ngiyokuphonsa ngefence phonse kanje qalekile strong yafa ngani sengiyajova phela arose nje ngeke uwenze lutho mawusujova nje idosi yakhe isuke sihigh hey kwenzeka lutho engithathe lo mshini lo uphonse ngale buye ngidrayise futhi kube ngathi ngiyasebenza ngiyadrayisa amehlo ukuthi anganaki awu abe ngeqe fence hey eqana lo mshini thathe lo mshini lo hambe ngiyodayisela imbuzane elinye itime ligunda amacebo afike ngicharge u800 elikhali hayi ngamali nginemali engaka ngithi time letha ke noma u400 uma u400 ngobuye ngolanda yabo athi ayawume kuhlanganisa abuye no 350 athi nayo imali enginayo ngithi hayi lethe la mina ngijaha ukubhema phakethini shwi gibela itaxi manje ngiya la Pine Town uthi ngiye Pine Town ngiye ngibaleke nje la eClermont yabo ukuthi mhlambe makwenzeka ukuthi mhlambe uyabona usister yabo angangitholi nje la iscomplace gibela itaxi ngiye Pine Town angifike Pine Town thenge rock khona inye rock ishawa ngepipe thenge wunga awubheme emnandi ugross liqaqeke igazi ngibe mina ngibuyele esimeni sami ngibe right ayedlaka imali lento le khona it's some more yabona engathi ungayidla uyidlile phela imali phuphu tshela ukuthi lo 350 ngawuqeda nje within 3 hours mina ngibuyele eClermont ke manje buyele eClermont ngizothini kula sister ngaphela ngaphuma ngefence ngeqa shuthi izinto ziningi naye akanakile mangibuyela futhi anganako sister phinde futhi ngisipane futhi ejalidini hayibo sister akabona ukuthi khona ngekho la hayi ayanganaki futhi ngisipana ngiholele kube khona ngangisipana ngama weekend qaleke phakathi nensuku ke akekho vele sister lapha sengiyoweqa manje fancy ke manje sengiyozigqekeza straight hawo siyabona ngibiza umngane othile ayingeke mangibiza umngane uzoba iflop angishaya ngedwa le machine yabo ana ngempela ngishaye ngedwa ngihambe kokukhona isihlahla nje esincane nje ucasha ngaso la kwi fence ngifika lale ngesisu bheka umakhelwane amawindi
akuthulakele vele yazi indawo yasema-suburbs thulakele nje ube umuntu oyedwa odlulayo hayi kuthulakele kamnandi ngeqa ifence ngingene ngaphakathi kunezinja la vele ngumuntu osipana khona vele ngazi ukuthi hayi le nja le ngiyijwayele ngizothi 1 2 izobaleka vele sengiyayazi ngumuntu wala ekhaya mina awungena nangempela nje ibingikonkoza ngithi mangisikazi hayi ngibona ukuthi cha igwala lokho nawu umjondolo la eceleni khi umjondolo shaye ngidengana hayi vuleka akuvuleki mangithi ngiyangala ngasewindini aleke iblack lagathi ewindini yabo mangithi ngiyadonsa awu kamnandi ngene phakathi didekile ke la ziningi izinto amabhodi amasha amaketela yabona nje kusekhaya storeroom nje yabusa la ngithi ngizoqala ngani ngithatha amabhodi la thathe nesinye nje ispeaker lashe plastic omnyama fahla lashe plastic omnyama engibophe phuma emjondolo futhi ngilibuyisele kahle futhi iwindi kamnandi ngilibuyisele ngilivale iwindi engiphume emjondolo phonse ngakakhuluma ukuthi ngaphonsa ihonela phonsa ngaphandle phela ngaphonsa futhi nalezi zinto lezi ingedwa ngiphonsele ngaphandle mangiphonsela ngaphandle ngeqa ifence fast ngenze fast ukuze kungabonakali thathe nemthwalo yami eminyama ngihambe ngifika escompliance fike ngadayisa nginamabhayami vela on amabhodi lawo mhlawumbe abiza 1900 2900 amabhodi abizayo platinum bani bamabhodi phinde bhaya lami ngithi nawo amabhodi lethu 300 lethu 400 fast ayise nalokho okunye fast angangitshela ukuthi lelo jalidi ngangimane ngilidla kancane ngidayise mhlawumbe 3 days phinde futhi umuntu okusiza umfowethu omsebenzi la ngigange lezi dakamizwa lezi cabangisa into ngigange ngelinye ilanga ngibe nebhadi mhlambe sengishaye 5 times gcine senotice mangithi ngiyabuya mhlambe ngolunye usuku selivalile iwindow sekushayelela ngamaplanka usebonile ukuthi shuthi ngiyadekeza lokho ngibe nebhadi ngelinye ilanga yabo umakhelwane mangithi ngizwa le voice hayibo le voice ngoba ngiyayazi nje le voice eyase rounding yabo le voice lekushuthi lo mama lo wayezowashiwashinge la yabo komakhelwane mina ngizoshaya ngala le voice le hayi kanjani ngiyayazi mangithi ngiyalunguza le sister isigwegwe CPF rounding isigwegwe lela oled lona lele lela oled angazi isigwegwe mangithi lo muntu washiwashinga ukuthi wabona kanjani ukuthi khona umfana omnyama ngala akazi ngazwa ngevoice plus ukhulumela phezulu ke lo yamama ukhulumela phezulu hayibo le laba abantu abasebhizana kunomuntu olapha insizwe emnyama nje ngibona ngomfana ephakamisa ikhanda ngacasha ngani kunesihlahla lesi ngicasha ngazo unomfana omnyama memeza umakhelwane vele engiyezwa ukuthi sengijayivile ke manje shothi ungibonile lo ma-oledi ungibone kanjani pho kodwa uyasho ukuthi umfana omnyama omude yayibona yona ngisala kule fence ngimuze khuluma eqale ngihlehla la ngezansi kamakhelwane kunomjitho wami engimaziyo osebenza yabo ngomshini watshani uhlala khona lapho ugadile umuzi uhlala yedwa yabo manje ngithatha ke nami ngiyomrekhela ngiyamazi elangenhlanhla livuliwe igate madane ngibalekele khona ngenela kamjitho wami ngiye ngemuva ncike ngodonga sengishaya uvalo manje ungibonile lo ma-oledi lo engincike ngodonga kanje phefumulela phezulu shobile memeza umakhelwane yabo kusho la sipana khona bafonele le sister engisipanelayo manje ngilunguza kancane mangithi ngiyambona awungibone ngalomjitha lo owakulomuzi lo engicashe kuona le-out engiyaziyo engiyibona ihamba nenye out bangene kulomuzi lo engangithi ngizontshontshwa kuwo lo engijwayele ukuwushaya nje engangithi ngizontshontshwa kuwona ngibabona bayabheka lapho kunemoto ey'fileke zangaphandle ngila ngezansi ngiyababona bayaqalaza phansi kwey'moto konje bayabheka bayaqalaza futhi babheka mina phela bayitshela ukuthi mhlawumbe sengingaphakathi bazongithola kanti mina ngila ngezansi ejalidini ngiyababona ngithi ngiyibona ngibone ngemoto enkulu eyalosisi lo ihandile wanquzimela odream sekufike nale sister kushuthi isuke esipani kushuthi sebeyifonelile eluthi uvalo lo mjitha vele lo engimaziyo la
kunesigubhu nje sapetrol esiwu5 liters yabo amadeni ngithi ngihamba naso lesigubhu sa5 liters usubela yena futhi manje sangabela yena ke manje phela inombolo ngicine ngayisebenzanga nje lapha ya ngithi ngihamba ngaphethe lutho thathe lo 5 liters wapetrol vele ke umuzwa lo mjitha lo la kade khona ungezansi ehlathini yabo hawo madeni ngeqa ifence phumela emfuleni kudle ngehlathi ngiphumela kwenye iWaybank phezulu bangiphumela kwenye iWaybank vele ngiyazi ukuthi angeke ngabathola abantu abagunda amagceke la nje indawo yamagceke nangempela ngithola umjitha engimazi yabo vele ingase roundini yabo angithola umjitha hawu bese now petrol 5 liters sudeshi to stock usu right let's see rouge nje fast I will keep you rouge ngibe ngihamba ngaba nebhadi ngithi mangihamba sengumuntu oright osoyobhema yabo kathi ngithi mangithatha ikhona nje sengihambile idistance sihlangane nayo le moto leya le sister hamba nalo muntu lo base round lothi ungabona umfana omnyama oyisigwegwe hamba ukuthi babephuma mhlambe kopontshe silanga ngihlala khona angazi ngishayisene yabo mfethu hayibo imoto hawu baba unjani lithi uva hayi ngiyaphila sister hawu uyangakephi hayi bengithi ngiyangala ngisathunyiwe engirazo la eGondutshane bese lo 50 rand ngishaya isibhaqa now 50 rand ungithumile uthe ngiyamthengela i-rebooster yabo awungene la emotweni khona imonster mina ekhaya ngizokunika khona into engifuna uyongibhekela yona lapha emzini wami engithi isister engijahile kanti ade ngilapha isister engijahile manje lo muntu lo uzongibona ade nithi igazi hayi angingeni emotweni yabo hayi ade dedele igazi ngingena hayi hambe nami hayi thulakele la ayiqali indaba sister papa ungitshontshelelani kodwa hayi sister hayi mina kade ngagcina nje ukuzwa kwena sister wakhumbula sagcina kamnandi nje ngisibhanele ungitshontshe senze nje kwafika wena sengiyalahlekela sister mina ngitshontshe sister angazi lutho sister angitshontshe ngempela angakaze ngangitshontshela nanto umuntu esengimqedile ngiyaphika kuyena ayishayela imoto futhi kuqhamuka iveni amaphoyisa yabo ithi le sister ngizokwenza into engakaze ngayenza ke namhlanje abeyithana imoto vimba iveni amaphoyisa ayebevimba abethe kunofana la ngemuva sengimbambile ongitshontshela kanjena yabo athi amaphoyisa esifuna ukumbona lo mjitha aphuma amaphoyisa phuma mjitha utshontshelelani sister ngiyazi mina leyo nto hayi sikufakwe zankosi ngiyolala ekhulu ukuthi namhlanje ngingakaze ngilale ngiyaqala nqa ngiyobhadletshele namhlanje engihambe neveni shisa la nemoto la shisana ilanga abantu zankosi lana yabo bajwayele nozankosi ngiyaqala ukubafaka wena mhlambe ngahlala i-hour evenini ishisana iveni ngemuva shisana ilanga ngathi kubasi angifuni lutho lapho ngiqalekile ngishawa arrest ngijulukile mfethu leli rouge lisala kumina elebe ngithi ngiyobhema ngalo ngisaliphethe engiqalekile hayibo sihamba isikhathi abantu ababuyi hayibo labantu ababuyi emva kwe-hour qhamuka amaphoyisa engisi kuzokwenzakalani ke manje ngiyise eWestville ngoba angisazi ukuthi sasiphi police station wangangithi mhlawumbe sasepine town noma sasila police station angisazi sasikweyiphi ngoba zange bangikhiphe phakathi bagcina ngokungiqaqoza inkosi bangibuyisela eveni bathi indoda sichaze le sister sake sakuthola okwesibili lapha yana sokubopha nangenhlanhla sakudedela sokuphindisela nje la isithathe khona wathi ngasinda kalula kanje shuthi yini story abasikholwanga noma mhlambe bengimele bangibambe ngqi ejalidini mhlawumbe kuba bengibambe ngqi ejalidini bengizoboshwa manje lo muntu umadana nami ngivimba endleleni yabona nje so manje information egcele yabo siqiniseko nje sokuthi ngqi uyena asikho manje yabo mhlambe nje into yakhe yena ekukhululayo ungakhululeka kamnandi kanti le sister le eyangibona le CPF ehlala emphakathini CPF community forum banban yabo lapho yabashaya ngemvubu yona le sister phela yangiqhatha yathi ubona umfana omnyama isigwegwe le sister ukuthi angibona kanjani nje ngoba kuba yayingekho lapha ngabe ngayisebenza inombolo kodwa ngoba kukhona yona futhi ihlale roundini scale la sister sizongishisisa emphakathini ke manje
uthi hayi kumfana webe ejaldini entshontsha izinto isistera yangichazela chaza lo mama lo oyi-CPF lo bathi la ejaldini uyeba uye sesize samusa ngisho epolice station kodwa amaphoyisa angambophe yabo futhi nala emphakathini uyelo siqedayo emphakathini kwakulahleka izintambo zagesi yabo kwaphela imjondolo ukuxhuma inyoka ehamba phansi manje nje amaphara ayedalela nje intambo fike nje intambo nje ezithatha intambo zagesi nje satshotshwa khopha ibheko thiwa hayibo ithini nabangani bami hayibo sekuyimina nabangani bami manje ngitshontshe intambo ngiqhathwe yilo uthi hayi wena sesitholile iproof ukuthi nalapha emajaldini wena ontshontshayo nentambo kusho ukuthi nje wayilahleka la emphakathini singakamtholi nomuntu singakambambi ngqi wena abezofakazelwa esengisidididi nje sesethekeni esihlala yodwa lapha aze umuntu afakaze into engekho yabo ngale yade azange sigange yabo sasebenza kamnandi sibuyele etorhweni sinomngane nami phushushushu sesiyavuswa go mjondolo wami go CPF hamba nalo mama lo wangibona lapha ya sizocheka la kunentambo ezilahlekile izolo ebusuku la emphakathini sizocheka sithi asiqalela ngoba phela uwena umuntu yabo onamacala uqala nje la kuwena ofuthi obhema lesidakamizwa osibhemayo siqale nje la kuwena ababheke endlini bangathola lutho yebo leyo nto kuthiwa hayi sonyuka nani-ke siyele emphakathini soliquestiona kahle kamnandi ngoba abantu bayandinga lapha abantu abalahlekelwe intambo balapha phezulu baningi mhlambe yabo lapha angazi babengqongqisa nje olof wazange sidale nombolo thina masifika la emphakathini sifika basidinga buze ngawani kokuyimina nomfowethu umngane nami kuthiwa uqinqa sasibhema naso-ke lesidakamizwa sibuye ngiyisebenzele naye ayi thathe naye asiquestioni lapha kuthiwa mfana kunentambo elahlekile la yabo babuza nje kanti vele information ebhedayo sebenayo ngemuva yayi asazana intambo sazi bengigqoke kanjani hayi bengigqoke kanje izolo okay wena mfana wesibili uthi hayi nami ngazana intambo bengigqoke kanje izolo futhi izolo ngiyibuyele ekhaya ngasheshe ngayilalela ungabuza odade wethu bazongifakazela lapho ukuthi bengisekhaya nje ubusuku bonke ngikaze ngihamba hayi thiwa-ke sabuthula-ke manje ubufakazi sister awuchaza ngibabonile izolo ebusuku ngabo-12 belandelana bephethe amathoshi lapha sinamafoni ekhanyisa ngamathoshi ngibabone kahle ebeqoke lesikhindi lesasiqokile umphakathi akazi hayi-ke yeso-ke nesixhafazi nesixhafazi abaxoshwe asibadingi la asiyazi leyo nto nkosi yami asiyazi kufanele manje-ke manje kubiza umphakathi-ke manje sekusena ngala basilande kuseni kuthiwa ntambama sizohlanganisa umphakathi bona ukuthi kwenziwa njani ngani ngoba kudala vuka amalanga abo umphakathi kudala sasilahlekelwa yiy'ntambo sikhathelwe nje nini sikhathelwe ayishaya intambama ibiza i-meeting kuthiwa kwenziwe njani ngalabafana sibeke emgaqweni like ngoba sekuntambama nibuyele emakhaya noma saphile sabuyela phela emakhaya emini kathiwa ntambama niphinde nibuye futhi sekuzohlangana i-meeting umphakathi wonke-ke manje usuwonkana ngoba manje kusayisekuseni umphakathi awuphelele kuthiwa ntambama bonke abantu sebuyele emsebenzini ihlangane ubuzwe ngabe kuthiwa kwenziwa kanjani hayi nangampela ibizwe i-meeting intambama amayibizo kucace ukuthi hayi ngampela umuntu icala liyamchitha agcine seyiluza kanjalo-ke indlu yakhe ngoba kuyimina engimdala ekhaya awuluza-ke manje umxhaso mfowethu lo wathi uzosala ubheke yabo athiwa ngoba wena gange kakhulu nomngane wakho siyanixosha hambani la emphakathini kodwa hhayi ukuthi mhlawumbe sinixosha one way ukuthi ningasabuyi kodwa nje sicale nje nihambe ukuze kubonakale shayise ngomoya ukuze sibone la masela lawo antshontshayo nangampela umuntu la ngichitha-ke icala ngahamba-ke ngathatha udadewabo kagogo hlale ihlahla benganishaya azange bashaye azange basibeke isandla sasinda nje lapho azange basibeke isandla waphela information ize noma ethi wasibona lo sistera-ke ebusuku kanje nakanje ukuthi ngingazi ukuthi wayengalele ngane la ngabo-12 ezophenyana namawendo ukugada abantu uzobona umuntu ebusuku ebumnyameni ele yabona nje okuyinto engekho isikhandela isobho
ayina ngempela umuntu wachitheka kanjalo kamuva ngahamba ngayohlala Italy kudadogogo kagogo lapha edadogogo kagogo naye ugogo la inendodana ebhema iscale yabona nje ukuthi hawu kuyohlangana ezinye izinto kuyohlangana ibhomo ngiyabhema ngala yiwo nangu nomfowethu la nizohlangana iscale yabo uthe isaguga sizoqelazeka manje uArosta masukushaya wenza noma yini enakhona ngafike ngaba uhlupho kancane kodwa hayi kakhulu haya ngafike kakuhlala kamnandi kokuqala hayi kwamnandi kanje hayi umfowethu ngizothi ubaba ngoba yabo wasekhaya vele ubafa ngithatha hayi sihambe sonkantina kamnandi yabo sometimes abuya ngishiya abe nomona ke phela la kungunga hey abantu awuvele nje umbhemisa umuntu ngoba iyabiza lento le yabo and iyademand iyademand hayi nokungithatha kubafa khambe kwesinye isikhathi agcine ngishiya engibona ukuthi ngiqalekile ke manje sengizoganga lana ke ekhaya elikhulu ke manje ekuqala kwami ukuganga qale ngantshontsha ifoni esakhokha labi le ifoni nje le Vodafone labo kuthiwa iParish ngitshontsha yona hambe ngeyidayisa 50 rand ayenthola ukwaya ngibheme kamnandi hayi sekufanele ngibuyele edladleni ke manje kanti ifoni eyengane esikole umshana wakho ngitshela ukuthi bayibuza kumina beyibuza bethi wena kade uhle nogogo la sefuna leyo phone kodwa ngagcine ngiyiphikile kodwa agcinisi ahambe itholakele ukuthi yatholakala kanjani angazi qala kantshona ngenye day phinde futhi manje ugogo lo unendodana endala esiyiphoyisa sebenze kwesivili kodwa manje ayisahlali khona la edladleni seyamuva yabo kodwa umjondolo wayo usakhona eceleni mangena kulomjondolo kuneyicathulo zamaphoyisa uParabellum ngiyamtshontsha ke lo Parabellum lo ngiyawuthatha ulashe plastic ngihambe nawo hambe ngiyodayisa awufuthi umanje fast ngidayisela ama security yazi uthatha fast Parabellum ubani police hayi ngiyawuthatha uthathe ngo150 kanti zohambe gaxela angishisise lo mfana lo wasedladleni lo obhema iscafe athi hayi for sure nangu umuntu othathile ulo obhemayo ubaba yabo ngibizwa ngobaba elinye igama hayi usithembiso ngibizwa ngobaba ubaba wathathile oParabellum malumeke gcina sifikelele kena ke iphuza le ngimbuza ukuthi ukhona umfana ngalapha thiwa hayi ukhona esaguga ke sasingikhonzile sangathena sangithibisa sifaka uyeza uzofa induku uzophela cela ubaleke phuma nje ubaleke ngaphuma lapho ngesivinini akazazi nokuthi ngiyapi yabo kangabuya until umuntu nje azafike la eThekwini emgaqweni ngaphuma nje kanjalo ekhaya lithi iphoyisa lengifuna la nala yabo la lingibona khona nje lizasho ukuthi nginqinga kubamba ngisafuna izinto zami cela sengiphelele la eThekwini umuntu manje ke sephanta khona esedlala zona lezi zidakamizwa lezi nje uqala nje kwesikefu nje iwonga nje yamflobhisa kakhulu manje lento le idrag elibhedayo ngoba ikwenzisa izinto ebhedayo gcina nje usungenza noma yini ngempilo yakho nje ngenxa ukuthi ufuna lokho yona into emnandi mawusayiqala emnandi ya enjoyeka yakheha khamba kwesikhathi yabo igcine ngathi isiyiphilise engathi mhlambe mawuphethwe ikhanda kumele uthole lona ukuze ukuthi udambise kancane udambise isigcila sayo gcina uyesigcila sayo mawungayitholanga kambe ngatholanga amaphilisi enhlungu engathi ngashaya amaphilisi ukuze ngibe right ngibole yona egazini nje igcinisi kanjalo sifana nephilisi engathi ngaqala uthatha medication before ube right uthatha medication before ube right angakazi ngibe nebhadi lokuboshwa awukazi ushaya umphakathi hleli nje ngisinda nje ngisemphakathini ngibona ukuthi ngenzeka ukuthi unenhlahla nginenhlanhla so manje nabantu abaningi bayasho ukuthi mfana use right ilona thuba leli lokuthi uyeye ungazi lemali ube mabokoboko usayibhungu eli right kanje uyinsizwa musuku uyimosha and nami futhi ngiyafisa ukuphuma kulezi zidakamizwa ngoba zingenzisa izinto ezibhedayo ngiyabona ukuthi futhi alikho mnandi likusa nje endaweni ebhadi kufana nokuthi uye esihogweni waqala nje wabhema iwunga so manje iwunga nje akulona idrag elimnandi ungimosha nje impilo yakho lapha
ngoba nje ngikhuluma neyami simoshekile ngiyafisa futhi ukuyiqala kabusha ngenze kabusha njengoba ioledi lalipheka lalingifundisa mina ngumuntu omuhle ngasebhodweni akushayela nje ibhodwe la uzuphothe nendishi ngumpheki nje alright and ngiyafisa ngathi ngingabuyela futhi ngiqhubeke nje nezifundo ngenze nje i-catering ngenze nje ubuchef ngishiye nje leli drug ake sithi mhlambe lomukiso yalo uhamba umthola umuntu ongaba ukusiza vele nesikhathi sesiphelile nina bendlondle nopapa ekhanda mawusubuke wezokwazi ukuthi ufike la manje ukuthi khona indlela ongasiza ngayo mfowethu siyacela bamba khona mfowethu siyacela ukuthi usithinte ukuze ezokwazi ukuthi umfowethu asizakale bayikuthi ungaka-subscribe siyacela usubscribe ucindezela nebell ukuze uyibeke emathulweni ukuthi uthole lokhu uthole notification mayikuthi nesiqephu esisiposayo mina igama lami nguprofessor Ngoma phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho namuhla ngimuhle bafowethu umkhuhlane ungibambe phansi kodwa-ke sengincane